for the empowerment, since we don't allow recordings of the За empowerment. ингээд энэ авшгийг эхлээд багшууд Actually одоо come, номын айлт receive, дүрхийн be present for an товчхон empowerment in номын real айлт time. дүрийг He нь is бол not бид бичлэгт бичиж interested in үлдээж people болно. trying to Тэгээд watch something дараа нь later or anything. You авшгаа have хүртээ to авшгаа make the effort. хүртээхэд бол At least бид ямар this ч much бичлэг effort хийдэггүй. when you practice with Rinpoche. So for the translators Тэгэхээр online, please авшгийг remember хүртэхийн to тулд заавал remove the энд биеэр recordings. I may байж not have the авшгийг хүртнэ opportunity to гэж do it for үздэг. you this time. Okay? So thank you everybody, and we'll welcome Rinpoche. Та бүхэнд баярлалаа. Одоо ингээд Римпучегээ өрье. We'll start the teaching by doing the prayers to request teaching. Сэтэл засах уншлагаар эхэлнэ. Ryan, do you mind adjusting Rinpoche's microphone for him, please? Okay. I go for refuge until I am enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly. By the virtuous merit created by practicing the Dharma, may I attain the state of Buddhahood for the benefit of all beings. I go for refuge until I am enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly. By the virtuous merit created by practicing the Dharma, may I attain the state of Buddhahood for the benefit of all beings. I go for refuge until I am enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly. By the virtuous merit created by practicing the Dharma, may I attain the state of Buddhahood for the benefit of all beings. May all sentient beings have happiness and its causes. May all sentient beings be free from suffering and its causes.
May all бээр sentient бие beings хэсэгэл never be гурваар separated from the бишингүүгээр bliss that мөргмөө. is free from Бодит болоод suffering. бодолтой May ургуулсан all үүлэн sentient таглыг beings өргмөө. abide in Тэргүүшгүй equanimity, цагаас free хураасан of хилэнц bias, нүглээчлэн attachment, and намичилмөө. aversion. Сансар нирваны буян бөгдөд даган Reverently, байсмөө. I prostrate Тэгээрсэн with бүхэн my сансар body, хэдий speech, and оршихурт mind, бидэнтэй and make саатан үлдээд oceans of номын offerings хүртийг both real and тасалдуулалгүй visualized. өргүүлсээр байхыг May I дурталхан purify сануулмөө. my Хамаг negative амьтны karmic хураасан seeds from буян the бурхны beginning of хөдгийг time олохын and төлөөнөө rejoice in the зориулагдах болтугай. virtues of all ordinary and extraordinary beings. May the enlightened ones remain until samsara ceases and turn the wheel of Dharma for us. Базар May the бүм virtues яахым accumulated by алтан all өнгөт ариун beings шорон be суурьтай. dedicated towards attaining Базар Buddhahood. яахым авга төмөр хашаамд гадаад уусаар хүрээлэгдсэний гол The уусын хаан foundation is the сумбруул. pure golden earth. Дорноо үлэмж бит өмнөө замтай умраамуудууд өрнөө хөрлөглөгч. The universe is encircled by great iron fins, and in the center is Mount Meru, the king of mountains. To the east is Lukako, to the south is Zombalim, to the north is Jaminyan, and to the west is Balanchud. The sun, moon, Rahu, and Kalagni, all things pleasing and prosperous within the world of humans and gods, complete and lacking nothing. All this wealth I offer with great devotion to my immaculate root and lineage lamas, and to the mandala of Yedams, Buddhas, Bodhisattvas, Pratyakas, Shravakas, Dakinis, and all-seeing Dharma protectors. In particular, I make offerings to the brilliance of the sacred Lama. Glorious and supreme guide, requesting the profound advice of your liberating instructions. Out of compassion, accept this mandala for the sake of all beings. And having accepted this offering, please bless me. Guru Yedam Mandala Kanguriyadayahami. We sincerely request the glorious one, the kind and compassionate one, the teachings of common and uncommon vehicles suitable for all beings. May we comprehend the Dharma in our minds and develop all Dharma qualities. By the sound of this great Dharma drum, may the sufferings of all sentient beings come to an end. By this inconceivable good fortune, may these teachings be established and remain. Yergin Jazan Kamsum Juji Jaro, Sejin Yanji, Dala Quadana Sangi, Lila Madun Rovi, Tanjanin. Zami Daguda Dugan Jabji, Ban Morozugunjo, Rona Donji Kambala, Dandia, Jani Daja. Kanga Tuxi Nironi, Ta Damjir Koi, Jera, Dambi Juno, Donzabi, Kodam de la Shamsara. Jara Sonsa Jibi Tanama, Darja Kibar, Nidan Dartun Kolo, Tami, Dashanyo, Tonki Jatsu Shamba, Don, Sasum Pakwa Domi. Arjitomi, Urtana Dona, Denjonza, Moja Riki, Tonki, Jatran Jafaraya, Don Pakwa, Dulas, Pawon, Lamaranda. Mayosum da Durjena, Namjirgi, Alosum da Pi, Tochiragot. Mayosum da Durjena, Namjirgi, Alosum da Pi, Tochiragot, the Dilan Jan Sarangala, Jotu Jibban, Allah Solwan, Kanjitami, Dungar Kansarajan, Kubitin, Alamin Chosara, Warji. The manga tontana lazo be sari lamana la sorwan. Jasama dungara chenda chejim jin yaso mehon jera jelaso. Simshin dola nyada dam chena damba nam jinum te sarda sor. Hello everyone. Today, quite fast and two small empowerments. One time, one night is quite fast and quite brief. I hope this is going to be
powerful, and we needed something to make differences everybody's life. За энэ одоо тэгэхээр маш хүчрхэг. Firstly, Тэгэхээр хүн болгоны we амьдралд all бол энэ нөлөөлөх нь know гарцаагүй юу? that if we have enough compassion and love, then there is no such thing problem. Everything Хэрвээ бид can хайр sort энергийн out сэтгэлийг from this. үнэхээр qualities. өөртөө төрүүлж чадах юм бол бидэнд ямар So I нэгэн believe асуудал everybody проблем knows гэж юм that. ерөөсөө байхгүй болчдөг. Just matter of how we cultivate. Тэгэхээр бид энэ хайр And so энерги бусдыг fast бодох and so сэтгэлийг powerful. яаж төрүүлэхийн, яаж Or not, хөгжүүлэхийн, but it's хизээ just хөгжүүлж дуусгахын everybody гэдэг дээр knows л this. асуудал байгаа болохоос биш. Хэрвээ энийг Somehow, нэгэд төрчих юм бол бидэнд everybody тэр knows that, I believe. бусдыг бодоод эхэлчих юм бол бидэнд So зовлон гэж that's байх why болчихно. today, that's the Avalokiteshvara, За өнөөдөр Without Жанарас compassion, бурхны явшиг the одоо Жанарас бурхан бол энэрл нэгүслийн the бурхан Buddha та of бүхэн мэдэж wisdom. байгаа. That's За we try нөгөөх to нь бол do. Manjushri. Manjushri бол бэлэг билгүүний So одоо also with my Sarva experience, бурхан шүү дээ. I got this Avalokiteshvara empowerment when I 8 years old. За ингээд анх удаа би 8 настай байхдаа би I Жанарасын felt явшиг хүртэж байсан юм аа. That time I didn't understood Тэр үед anything. би юу ч just- ойлгоогүй. That time not allowed religion or anything. Тэр in үед одоо Tibet, миний амьдарч исэн but there is some stranger Lama шашин come, шүтэх хоройтой байсан. and then they saying he given us some blessing, За ингээд and just night time, нэг л like сайхан л tonight, эцэд maybe late that одоо night, хүртээ яа like гэсэн maybe тэгээд 9 би o'clock, хүртсэн юм аа. that kind of very Тэр night үед би бол time, нэг сайн and otherwise ойлгоогүй. we everywhere scared. За тэгээд So ингээд then яг only my ахын family ёсны ингээд and some neighbors, одоо шашин шүтлэгийн and чанартай we got болчих юм that бол тэр empowerment хоройтой байсан учраас хүн болгон secretly. тэрнээс айдаг байсан. So I felt so significantly after that. За энийг хүртснийхаа дараа бол надад маш их That's so long өөрчлөлт time ago. Then I forgot Би everything. бүр маш But их өөрчлөгдсөн then тэрний дараа. later on I searched many times, Тэгээд tried to энэ get бол маш дээр үед болсон Who this учраас би Lama? бас яг тэр үед Who this ямар Lama юм is? зүйл мэдэрчээснээ мартчихсан байна. after many years later. Тэгвэл Who is олон this жилийн Lama? дараа эргээд санахаар And how can this text what he used? тэр ямар So the яг Lama is ямар already long судраас time passed ямар away. авшиг хүртээсэн So бол тоо гэд it's би very эргээд hard to ингэ know. боддог байсан. Because we all nomadic, uneducated nomadic, so Биднээс we just ингээд have бүгдээр faith хөдөөний by all neighbors нүүдэлчин хүмүүс байсан and учраас everybody, тэр үед so сайн they don't really мэддэг. know. So, but I then, some miraculously, I got some text За after ингээд many years. search. эцэст нь би So, одоо but it's одоо traditional бараг text is not Евросын very учирлаар clear. би тэр So then I had өөрийнхөө авшигын хүртсэн тэр try to, судрыг би олж авсан юм аа. prayer, cultivate many years. Then I got some indications and За тэгээд тэр make судрыг би text a ингээд little bit анхааран clear. авлага болгоод ингээд So, суралцаад this is come хөгжүүлээ, from this сэтгэлээ text. хөгжүүлээд эцэст нь би одоо This Lama's хүчтэй name мэдрэмжийг I heard мэдэрсэн. Nam Lama Patsi, but I don't know too much about what his lineage in this things. За тэр анхны But not явшиг only this, хүртээсэн I ламыг бол just Лама received many Паци гэдэг байсан. empowerments. Тэр яг ямар Avalokiteshvara урсгалын and ямар лам Manjushri. байсныг би But үнэхээр I'm just мэдээгүй. telling you Зүгээр what I'm би using the text today. яаж анх хүртснээ л та бүхэн empowerment сонирхуулж ярьж is байгаа юм. Тэгээд significant ямар хуу би For me, судар a бичгээс connection энийг одоо хүртээж since, байгаагаар young та бүхэнд age одоо уг үндсийг and нь гаргаж ярьж significant байгаа нэ. transformation for myself. That's I'm telling you. And then the Manjushri, За харин I got many авшиг бол empowerments. So I don't have one. би маш The олон удаа significant, but, хүртсэн. Манжушийн авшигыг би маш олон багшаас when, маш олон удаа uh, тэрэнд одоо when олон I янзын like to судалгаачийг study, хэрэгжүүлсэн. Very much to study. Everybody loves Manjushri. За ингээд So, Манжуши that's normal. бурхныг одоо So, хүн I болгон tried шүтдэг, хүн many болгон times. тэрний So, дадлагыг анхааран авлага болгох So дуртай I учраас би good тэрийг маш result, олон I удаа believe, хүртсэн. good Янз янзын result through the текст Manjushri. садна зэрэгээс I realized many things. So that's why I would say a very good connection. Тэгэхээр би бол So, Манжуши бурхантай the маш сайн Manjushri барилгатай text, байхаа we гэдэгт have итгэлтэй байгаа. some remove
obstacle resistance. So we do that first today. За өнөөдөр одоо эхлээд бид элдв 10 саад minutes, бэрхшээлийг maybe toilet ажиллана. break, and then we can do the other one. But maybe we don't need toilet break. So we see. If we need, then that's okay. That's the plan. So the purpose of this empowerment today, За өнөөдрийн энэ авшигын зорилго нь what юу I вэ гэвэл said, everybody need the compassion and хүн wisdom. болгонд энэрлийг үсэх normal. хэрэгтэй гэж би энэ That is for хэлсэн. everyone. That Тэр is бол nothing одоо хүн specific. болгонд That is just ямар ч acceptable for ялгаагүй everyone. нийтэд Based on одоо that, ямар I зорилготой have хүртэж байгаа a зорилго special харин how тусгай this нэгэн agenda зорилго юу юм бэ гэвэл is for the golden age and for алтан the нэрн golden алтан age нэрний зорилготой. peacekeepers. We specifically За ингээд this алтан time нэрнийг we цогцлуулах planned this. энхийг сахиулагч So I explained this гэдэг a little нэртэй bit. What does одоо mean ийм уран дор би энэ авшиг golden хүртэж age? байгаа маа. What does mean golden За age? алтан эрен гэж яг юу Peacekeepers. гэсэн үг юм бэ? Энийг Okay. бол одоо Монголд So Монгол golden амнаар age хувь is the төгөлдөр simple туулсан term эрен гэж орчуулдаг to юм байлээ. use. But the real meaning is completion, За ингээд perfect бид одоо алтан peace, harmony, алт гэдэг чи ерөөсөө л humanity, одоо эрдний дээд одоо and this хамгийн planet. сайхан зүйл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр So, алтан эрен гэдэг what маань is одоо this? байж болох тийм хамгийн This is, төгөлдөр тийм эрен зүүнийг хэлээд байгаа юм л да. Тийм алтан хэлээд prophesies байгаа. come from the Kalachakra Tantra. За энэ алтан эрний тухай зөвгнөл цагийн хөрсний So, дандрын сургаалд агуулдаг аа. Энд ингээд алтан through эрен мандах you юм аа heard гэсэн maybe зөвгнөл Shambhala, хэлсэн тэр зөвгнөл Pure байж Land. байгаа. So Тэгээд энэ those цагийн people хүртний don't сургаал know маань what is Шамбалын орноос Shambhala and энэ what дэлгэрсэн is сургаал. Kalachakra. I give you a very short explain. За ингээд кала чакра буюу цагийн хүртэн Kalachakra is гэж юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг би та бүхэнд нэг extensive маш товчхон тайлбарлаад өгье. system Tantra, Цагийн хүртэн гэдэг бол цаг In this хүрт world. гэдэг хоёр үгнээс бүтсэн. Энэ бол but энэ not only ертөнцийн that, систем. but also the Түүгээр most, зогсохгүй how to say, ертөнцийн Clear. систем байгаад зогсохгүй. Tantra, even you can connect with scientists, science, and sometimes go beyond Тэгээд science. зүгээр энэ Something одоо Science not шинжлэх ухаантай ч understanding now холбоотой things already explained that thousands years ago. зурхай одон So, орон this гариг is ирэхс the энэ Kalachakra бүхэнтэй system. холбоотой ийм бүтэн цогц сургаал бол So цагийн хүртэн in сургаал юм байна. this Kalachakra Tantra, Яга шинжлэх ухаантай холбоотой you гэж нэг гэвэл explain одоо the тэр Shambhala цагийн Pure хүртний сургаалын систем нь So, шинжлэх Shambhala ухаанаар Pure Land нотлогдоод байгаа. is- Нотлогдод where улам бүр Kalachakra нотлогдоод байгаа. originated. Okay, so Shambhala we call Dharma kings, which means is enlightened kings, За ингээд Шамбалын орныг the одоо sentient ийм beings гэгэрсэн significant way Bodhisattva-нар or to the ингээд enlightened. It's одоо nothing to do worldly kings. одоо But- захирдаг. And then these kings become later on become Karkis. За Karki means эдгээрийг бол бид одоо get rid of the ригдэн kin хаан гэж system. нэрлэдэг. and become Robert Thurman, he refers to called democratic. So За I ингээд call хаанчлал democratic, хаан okay, засгийн ultimate ийм democratic системийг system. Роберт Турман бол Not just одоо normal энэ democratic, маш ардчилсан ultimate хэлбэртэй гэж democratic. тодорхойлсон байдаг. So because this way we can transform the world, the humanity. За ингээд бидэнд бол одоо So энэ Шамбалын that's- туршлага байгаа. Тэр замаар Is явах these юм бол бид одоо энэ Karkis, we ертөнцийг can мөн say одоо ариун орон peacekeepers. болгон хувиргаж болох They юм аа. are really the peacekeepers because За ингээд they Шамбалын иргэдэн хаад transformed бол үнэхэрийн одоо Shambhala инхийг сахиулагч as юм. impure, Яагаад гэвэл Шамбалын орон from the үргэлж impure to the одоогийн шиг impure land. ийм нарийн сэтгэлийн ариун орон And they have a байгаагүй. mission to Түүнийг одоо хувирсан transform хүмүүс нь our тэдгээр world, хаад this юм аа. world, this Тэдгээр planet. ригдэн хаадууд юм. Тэд So үнэхэрийн we have ригдэн significant инхийг connection сахиулагчд through бодисатванаар юм. this
how you transformed through the compassion and love, Яаж хувирсан бэ гэвэл and not just энэний normal хүслийн замаар. way, compassion and wisdom, but it's more, we call compassionate warriors. Okay? За ингээд энийг So тийм warriors учраас бид means одоо they are also, энэрэнгүй they are баатрууд the гэж ultimate хэлдэг. warrior. Ultimate warrior means Энэ there's no бол хамгийн limitations. туйлын Simply explaining, хамгийн үнэмшгүй not одоо энэрэнгүй одоо нэгүс scared сэтгэлтэй of баатрууд to бол тэр liberate нэгэн all харуул sentient байна. beings, and not scared of this humanity transform just once. Okay? Sounds a little bit ridiculous. You think, but it's not. За ингээд Because одоо in the ингээд past, maybe hard to believe. бидний энэ ертөнцийг одоо is a little ингээд bit хувиргачих болно гэж But бодоход today, итгэвэргүй ийм quite easy. боломжгүй мэт санагдаж байгаа If we are go the боловч right direction, the right time, right conditions together, зүгтээ then quite нэгэн easy. санаатай байж чадах юм бол For энэ бол example, зүйл байхгүй. Today we have 1 minute, we have something breaking news. 1 minute, За өнөөдөр then бид is the одоо whole жишээлх world юм бол knows. If that news нэг is shocking, минут the whole ингээд world is маш shocking. чухал мэдээ дамжуулахад You know, so тэтгэл similar секундын way, дотор бүх дэлхийг so everything is possible. So тэгэхээр энэ that's- одоо хүн болгон if хажууд if it's possible, then what happened? The хүн achievement болгон энэ the зүгт mission байх юм бол is энэ үншиг called хялбар бүтэж болох зүйл байхгүй маа гэж you энэ can маш say хялбар the ultimate golden гэж age, байгаа. or you can say perfect peace and harmony. За ингээд алтан world. эрен гэдэг бол төгс төгөлдөр So to амгалан lead in this зохирлын path, тим эрен I юм. have the whole system how to practice Яаж continuously. энэ замаар The яаж lifetime хэрхэн commitments. замнах вэ гэдэг How бүхэл you бүтэн practice систем нь step by байж step. шүү дээ. Яг I mean, алхам lifetime тутамд commitment ингээд means it дараа doesn't нь ингээд mean, дараа нь ингээд гэсэн oh, ийм you are бүхэл in бүтэн church цогц and then you систем байж. signed, then you have to. If not, then you have trouble. It's not that way. За энэ бол одоо It's not ингээд that way, нэг but зүйлд there's нэг step гэрээнд to гарын step. үсэг How зурчаад much тэгээд you гэрээгээ interest, биелүүлэхгүй бол how та much you асуудалд can go орно гэж further. байгаа юм шиг тийм You одоо find out. тийм зохицолтол And бол that биш. we have. Тийм So гэрээ шиг today юм what бол we're биш. doing is kind of, Өнөөдөр бидний хийж байгаа энэ зүйл if бол it's new people, we are connecting from the beginning. одоо энэ тухай simple хизээс way, сонсож a байгаагүй simple энэ тухай огт empowerment мэдэхгүй байгаа as- хүмүүст бид You know, түүнийг empowerment is сонсгож usually not ингэж simple. одоо It is powerful. тэдэнтэй Why is it powerful? Because we барилга have this одоо шамлын transmission оронтой ингээ from the барилга long тогтоож time барилгатай unbroken. олтон тусалж байгаа юм. So that's why. Otherwise, just the ceremony. Just За the ингээ ceremony. өнөөдрийн авшиг бол But ийм this empowerment means зорилготой. not Тэгдэггүйсэн just бол ийм ceremony. зорилгогүй юм хийх You юм бол have- эн чинь I have to зүгээр make нэг this. ёс I төдий болоод өнгөрч be qualified Нэг to do л this. I баяр have to тэмдэглэж байгаас ямар ялгаатай thousands of тэгээд өнгөрч conditions I have to prepare as so many years, and then these few days a little preparation. That's За, I need. ингээд одоо- And few minutes before you come, I did the last preparation. За ингээд So, like that way, энэ so үйл that's the хэрэг we энэ try to алтан do. эрний үйл хэрэгт би амьдралынхаа ихэнхийг So- зориулсан маш их бэлтгэсэн гэсэн үг. Тэгээд яг өнөөдрийн So авшигт what бол I би want бас to tell you this баг because зэрэгч it's гэсэн бас л important нэмж to бэлтгэсэн know хамгийн сүүлийн бэлтгэлийг би сая орж ирэхийнхаа өмнө хийсэн. Why we doing? Яагаад биднээс What энийг is the хийх maximum ёстой вэ? goal? And what Яагаад is the minimum энд goal? одоо энэ авшиг энэ So the тэр энэ maximum номыг goal, no одоо matter сонссны how start хамгийн small дээдлийн today, одоо ашиг we're тусан going юу юм to бэ? transform whole this world Бид энэ and ертөнцийг perfect in peace and harmony. төгс амгалан зохицлын инх Not амгалангийн орон болгож way, болох юм аа. but similar. Way to means simple way. Everybody understand the depth, and nobody has biased mind and За ингээд discrimination. энэ сургаалын гүнзгийг одоо хүн болгон Nobody is ойлгож тэгээд self-centered. бидэнд ямар ч Everybody алагчлах үзэл shares байхгүй байх хэрэгтэй. everything. So Тэгээд бид бүх everybody юм уу have хоорондоо perfect peace and хуваалцдаг тийм байх happiness. хэрэгтэй. That's I'm going to talk about. That's I'm talking about. That is our maximum first За step тэгжиж л tonight. одоо бид энэ төгс төгөлдөр Okay. энийг байгуулж болох юм аа. If you that's too much for you, too Хэрвээ- much theory for you, essence wishy-washy,
and you can't believe this, you be too logical, and then just connecting За ингээд your танд энэ own хитрхи Buddha заас nature. энэ яаж At хүчтэй least хитрхи made боломжгүй some хитрхи хэцүү capacity би энийг чадахгүй гэж байгаа бол reconnecting ядаж your зүгээр own perfect quality. барилжлын Because тогтоочгоо. Buddhism believes everybody has a perfect nature in the Тэгэхээр most буддизмд юу гэж deep үздэг вэ level. гэвэл амьтан So that's what we try to болгоны connect унган today. мөн чанар нь амгалан So that's the minimum goal, okay? энхийн тийм амар амгалантай Okay. байдал юм аа. Тэр бол So- бидний үгийн мөн чанар. Тэгэхээр түүнийгээ эргүүлээд олоход бидэнд яагаад ийм хэцүү Yeah. байх So вэ? then I think if we little bit have time later, if you have some questions. we За can do ингээд after. төгсгөлт нь If you хэрвээ have цаг little bit гарвал дахиад илүү тодруулж тайлбарлая. За үүгээр ингээд танилцуулга өндөрлөё. Okay, at first we try to get rid of the obstacles. За одоо би In ингээд our, элдв саад бэрхшээлийг emotional уншлага уншин mind тэгээд attitude, та бүхэнд ашгаа obstacles. хүртээе. That's the first step. Om Sarvada Tangada Bhakigade Samaya Kara. 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 Okay, now second, we get rid of that external anybody disturbing. За одоо ингээд дараагийн шат нь гадаад саадыг арих нь Om Sarva Bhignana Benami Sarva Dadanga Dahabayo Bhakomak Sarva Dakanga Di Sabarana Imamanga Kanso Indra Lomanam La Onga Yeki Jivala Vada Chubara Shibat Chujinje Torma Jeshimoni Nikhansam Nirjanda Sonsh Om Samba Ni Samba Hum Pat Om Garhana Garhana Hum Garhana Baya Hum Anaya Hum Banga Baya Surdaya Hum Lomanam Wanga Yeki Jivala Avada Jabaraje Bakayan Batamje Tormalang Tanol Lam Jaka Tada Jelasi Shondaramani Yanda Son Shi Om Ho Hanja Shara Shara Shara
Surely number Jarin Kologer, Jara Jao, Mandara Jara Jao, Mandara Jara. Mandara Jara Jao, Mandara Jara Jao, Mandara Jara. Mandara Jara Jao. Mandala offering. За одоо мандал өргөн. Om Vajra Bhumiyahum. Om Vajra Bhumiyahum. The foundation is the pure golden earth. Om Vajra Rekeyahum. Om Vajra The Rekeyahum. universe is encircled by a great iron fence, and in its center is Mount Meru, the king of mountains. To the east is Lukpakpo, to the south is Zamolin, to the north is Dramanyin, and to the west is Balanchud. The sun, moon, Rahu, and Kalagni, all things pleasing and prosperous within the world of humans and gods, complete and lacking nothing. All this wealth I offer with great devotion to my immaculate root and lineage lamas, and to the mandala of Yidams, Buddhas, Bodhisattvas, Pratyakas, Shravakas, Dakinis, and all seeing Dharma protectors. In particular, I make offerings to the brilliance of the sacred Lama, the glorious and supreme guide, requesting the profound advice of your liberating instructions. Out of compassion, accept this mandala for the sake of all beings. And having accepted this offering, please bless me. Guru Yedam Ratna Mandala Kamniryatayahami. Okay, now you ask to request to receive the Bodhisattva pledges. За ингээд одоо бид бодисатын санвар хүрсэн. Консусол Мариг Нели Хуабо Гумбо Жипцэн Жахараян Кямч Херв Сачинди Тухсон Кэй Шенлабки Рокен Шачев Ламланго. Okay, that is more like taking refuge. Dorje Hokun, Сайных одоо авралт одуулж Gonsosor, дөржил овон Mariganili, Hobabo, Gombo Jepson, Lama, Janharayan, Jamche Herav, Sachinje, Kokson Tukje, Shinlavji, Roken Shachev. Lamlango, Dorje Hokun, Gonsosor, Mariganili, Hombao, Gombo Jepson, Janhalayan, Javchi Hirab, Hachinji, Tukson Kay, Shenlavji, Roken Shachev, Lamlango. Okay, now you are taking Bodhisattva pledges. At the same time, accumulation merits. Komchok Samla, Darkyamcha, Dikbatamcha, Sosorosha, Roigela, Jeeran, Sanjib Shanchib, Yejibson, Sanji Chutan, Songchola, Shanchivarta, Japsamchi, Ranshinton, Rabdubshir, Shanchib Simna, Keparugya, Shanchib Chokka, Simna, Jeni, Simchen Tamcha, Udaka, Trontonir, Shanchib Shancho, Yeon, Shaparagya, Dola Pancher, Sanji, Draparako, Komchok Samla, Odakchamcha, Adikbatamcha, Sosurusha, Roigela, Jeeran, Sanji Shanchiv, Yejibson, Sanji Chutan, Songchola, Shanchivarta, Yapsimcha, Ranshinton, Rabdubshir, Shanchiv Semna, Keparugya, Shanchim Chokka, Semna, Yejeni, Simchen Tamcha, Odaki, Rondonir, Shanchim Shoncho,
Yidong, Sheparja, Dola Panshir, Sangi, Drabarasho. Oh, Dani Zande Dushi Chu, Denjang Riri Junam Gani Dobam of them, Dela Da Dan Zan Mosha, Yanda Dondamani Lugu, the Shanyon, the Druchu, Ganda Java, Chunyashi, and I'm gonna show the Tony them, Zonju and Tashin of Dechina, Hero and Sunny Dory, Tova Nirjan Dambarajas. Okay, repeat this one. Check in the Vajrayana Smayas. Ashur Huduni Perni Sanwar. Dushichu, Stenjanderi, Churnamkan, Kunnis Dopa, Mavdinba, Tela of Daganzan, Zanmersha, Yatakatontam, Anilugurmu, Odekshirnyabo, Sandrabachu, Gandab Tarwa. Chunidakshi, Namkan Chodan, Tonyadangu, Zonjung Tartu, Dechinayan, Hinim Sanzan, Litorvi, Tabla Nyanushin, Baparasha. So that is the Vajrayana usually have very complicated samayas. So this one I made simplify for you. So what you promising is remind yourself all this, everything existing in our world, something we are always have huge attachment and aversion and worry and fear. That is not where to go. This is all as not strong as the reality our own truth. Remembering this, and we had perfect Buddha nature. Basically, you remember this and try to go in this path. So that's you. That's you reminding yourself today. Try to commit in doing this, okay? One more. Tani Samte, Dushi Chu, Stenjang, Dervi Churnamkan, Kunni Zopa, Mavdinba, Tela of the Ganzan, Zanmersha, Yatatontam, Aniligurungu, Odeksha Nyabo, Sandrabchu, Gandab Tarwa, Chunyadakshi, Namkan Chodan, Tonyadringu, Zonjum Tartu, Dechinarian, Hinim Sanzan, Litorvi, Tabla, Nyenujin, Baparasha. Oranje Lamo Yajenma Karmo Yer Tonkila Taranzip Water Karla Nagajana Abza Jenda Jalubansun Soha Jenda Sarlas. So this time you visualize it yourself. If you are familiar with Saraswati, then you visualize it yourself, Saraswati. If not, then you just yourself a very pure form and with white robes and like that. And then you visualize it in front yourself as Manjushri, not yourself, in front, in mandala, you visualize that the Manjushri. Beside the white Manjushri with us. So try to like that, but it's not like Tanka. It's like more rainbow and transparent image. Try to visualize this, okay? Minayat this chanting. Dorji Lokun Dan Yer Manji Baran Paban Jan Horaya Kamdorma Tona Ki Dawak Sarda Sibarta Urkachan Las Tarku Dan Rambochi Nangi Jantuka Janaba Yun Baralaki Tantala Shai Jira Tum Kala Sharava Shava Doreji Jetongo Jupan Sakhe also the Kachan Sam. Janami Yang Karanya Jinko Lo Sarvalan Deneki Tukaradali Other Shoteram Chu Shojaram Chu Sangidam Shachu San Hua Eki Sanhui number of Shan Dons Azai Hum Wam Ho Rangan Yang King Atali Other Chu
So visualize it from yourself as a white deity and radiate lights За for өөрийнхөө all the биенээс directions зүрхнээс одоо 10 and зүгтээ offer гэрэл засаж offerings all the enlightened beings. 10 зүгийн хамаг гэгэрсэн back to the байдгаалуудад samsara, дахил өргөж байна all гэж the төрсөн. world, and then purify sentient Тэгээд beings. дараа нь дахин гэрэл negativities, засраад одоо and энэ then come back, их болсон хамаг dissolve амьтныг yourself. ариусгаж байна гэж Think like that way. төрслөн. Ya ozera mararig tugalam to be simchinatam chejian irkadan tatuk don ibara sama teni ozera san to de sanjidan shaju sanwa tam chet kanda zon chabi chen ji chobar. Then after that, again you offering all the interactions of enlightened За beings. дараа нь дахиад And then finally одоо 10 dissolve зүгийн yourself. хамаг байдгаалуудад гэгэрсэн байдгаалуудад дахиад дахил then these all deities, everything, and from the 10 directions dissolve into the За ингээд Vajra одоо энэний дараа And then тэр Vajra 10 зүгийн is the хамаг embodiment бурхад байд of садванаар all of them. тань дуусан шингэлээ. Think of that, and then then you can repeat something. Oi kangalo dujum ni tanjanya danam dara sarveda ni danga jaya sikshanya jitu karala zakata trabi sarar marigman tamdugari yas Rasukala chida zenya la dujaya da sanju da chero ni moni longle ji chero donza jamari masir dunganya kashanya shandara Toni da jang sabjen da san yanda lo zo jati da kachan da chidam chanyi jati da lo mas jafara yang So this one is the praise of the Manjushri. So you just imagine you singing that prayer. За okay? энэ And одоо repeat манжууши for me. магтаалыг та дуулж байна гэж одоо төсөөлөөрэй. Ganga, Lotu, Javni, Tintar, Nestar, Namtag, Raksalvi, Udayani, Tonkan, Chevshin, Zikshir, Nyeki, Tukar, Lagwamzan, Kamatag, Titpi, Sonrar, Marik, Mantum, Dungar, Yasarvi, Rotso, Tanla, Vachig, Tarse, Yanlag, Tuchu, Yantanason, Rukter, Chedro, Yomo, Anilhon, Liji, Cherdro, Tonzajang, Marik, Mansir, Dungar, Nyaka, Cheniet, Chonza, Raternam, Adoni, Tarachan, Sabchu, Torson, Yondan, Luzo, Jati, Turk, Chemchar, Cherny, Gandhi, Udagalu, Mansir, Jamper, Yanland. Yeah, you can repeat as much as you can. You don't За have to be энэ perfect, okay? залбирлыг чадхын хэрээр олон if удаа уншин. somebody Тэгээ say энийг English, айгүй гоё уянгалуулан then дуулж we have магтаал өргөж different гинэ гэж dialects төсөөлөөрэй of гэж байна. Indian and African, Spanish, and many different repeat the English word. They're За not ямар ч same, хэл дээр but өөр it's өөрийнхөө okay. хэл дээр So you уншсан do that байна. way. Ganga, Lotu, Ганги, Лода, Дивни, Брингбол, Нэтэр, Намдаг, Равсалви, Дяни, Ченет, Донган, Донгу, Чевшин, Жишин, Зикшир, Сэгчэр, Неджи, Ничи, Тукар, Тукар, Лавамзан, Легвамзэн, Кантага, Гандаг, Титби, Сэрби, Сонрар, Зунрар, Мариг, Мариг, Мантум, Мунтрам, Дунгар, Дунал, Жирсерви, Жисерви, Доцог, Доцог, Канла, Гунла, Варчиг, Вучиг, Тарци, Тарци, Янлаг, Янлаг, Дугчу, Дугчу, Яндансон, Яндансон, Руктар, Ургдар, Чедро, Чердэг, Ньомо, Ньомо, Нидлон, Лиги, Лайчи, Жагдаг, Жорнзачан, Долзачан, Марик, Марик, Мансир, Мунсир, Дунгар, Дунал, Нек, Нюгу, Черни, Ченет, Чонжа, Чоцот, Ратернам, Ралтинам, Донни, Дотна, Тарачан, Дагчан, Сабчи, Сачу, Тарсун, Тарсон, Юндан, Йонлон, Лурзог, Лүзэг, Гялти, Жасрай, Тавурк, Хуваагу, Чемчар, Чукрат, Черни, Чудан, Жанти, Жамбра, Далу, Дагла, Мансир, Унсил, Джамфар, Жамбал, Янланд, Янладуд. So now you specifically
That's all more kind of preliminaries that we За passed ингээ саяны to хоолойгоо receive урьдчилсан the бэлтгэлийн empowerment. дадлага So now you are the actual Maximum хийж байгаа receive одоо empowerment you requested. одоо Now, жинхэнэ okay? одоо авшиг эндээс гэж Dorji байна. hokun Дагаад хэлээрэй. gonsosur kenrab togmed jawang ke sangsam ngudab yondan ke yantagar ke ye jirnaasur. Okay, now you requesting айлтгал that тавьсан. the body empowerment. За одоо бид Dorji лагшны авшиг gonsosur kenrab togme jawang ke sangsam ngudab yondan ke yantagar ke ye jirnaasur. Dorji hokun gonsosur kenrab togme jawang ke sangsam ngudab yondan ke yantagar ke ye jirnaasur. Then you visualize it, the radiate from the Vajra master in September of the Manjushri. Manjushras Light багшаас гэрэл radiate цацарч from the forehead багшийн and then духны dissolved хүртнээс into гэрэл цацарч your миний forehead. духны хүртэнд ор шингэлээ гэж төрслээрээ. Lokunji dukani oziran chuhandan ke dam shioji sangji shangchi senhua tamji shinlo damje shangza khodu mebi nambar chang shira namni mi mubanzo dorje lokunji charwani ozir kasir shong Omi karwa temi luji de jona Krishan lava tamche yukwamu Ara Patsa Nardi Омара пацанади Pansa Pansa. Data тата Bashodana вишудана Soha соха Umara омара Patsa паца Nardi нади Pansa панца Bashodana вишудана Soha соха Umara Patsa омара паца Nardi нади Pansa панца Data тата Bashodana вишудана Soha соха Umara Badana Bandada Bashodana Zomara Badana Bandada Bashona Zomara Badana Bashona Umara Bada Bandada Bashodana Umara Badana Bandada Bashona Umara Badana Bandada Okay, then the second speech empowerment. За одоо зарилгын авшиг Dorji Hokun, дагаад хэлээрэй. Gonsosur, Kenrab Tome, Jaoyanchi, Sansaman Ngudab, Yondanchi, Yantak Sonka, Jirnasur, Dorji Hokun, Gonsosur, Kenrab Tome, Jaoyanchi, Sansaman Ngudab, Yondanchi, Yantak Sonka, Jirnasur, Dorji Hokun, Gonsosur, Kenrab Tome, Jaoyanchi, Sansam, Ngudab, Yondanji, Yantak Sonka, Jirnasur, Dorji Lokun Jimjambani, Odor Shoi, Lomanam, Latam, Bijamni, Vashadat, Shaya Dajan, Songa, Ngudu, Shalona, Tobara, Sam. So now you have to, from the Vajra master, the radiate from the throat and dissolved ингээд into your цагаан throat. манжушивэрхнээс ялбаргүй нэг мөн чанартай очирт багшийн хоолой хүртнээс гэрэл цацарч таны хоолой
Омара Nada, Nade. Panzadata, Panzada. Bashodana, Bashudana. Soha, Soha. Umarabaza, Omara Nada, Nade. Panzadata, Panzada. Bashodana, Bashudana. Soha, Soha. Umarabaza, Omara Nada, Nade. Panzadata, Bazar Bashodana, Bashudana. Soha, Soha. Umarabaza, Bashodana, Багшийн хоолойноос тармын өсгөлүүд цувран гарч эрдэн хэлхээгээр таны амаар ороод хоолой болсон шигтэй гэж. Okay, now the mind empowerment. Одоо тааллын явшиг Durjil hokun, дагаад хэлээрэй. gosoksor, keraba tome, jangyange, sansamar ngudab, yondanike, yantaga tukje, jirnansor, durjil hokun, gosoksor, keraba tome, jangyange, kakson ngudab, yondange, yantaga tukje, jirnansor, durjil hokun, gosoksor, keraba tome, jangyange, sansamar ngudab, yondange, yantaga tukje, jirnansor, durjil hokun nyankani odaram chupi. Loma Keranam ji, Loma Keranam ji, Yankaratam. Okay, this time from the Dwaja Master heart. Гайнуудад Radiate манжуу шивэрхнаас ядгалгүй нэг мөн чанартай очир төвшин зүрхнээс heart цацарч and then purify all the mental problems. таны зүрхэн шингээд одоо таны сэтгэл дэх бүхий л буртгийг арилгалаа гэж хэлэнцгийг арилгалаа гэж Nada, бодорой. Pazadada, Bahodana, Soha, Umarabaza, Умара бацаа Nada, нааде Pazadada, базар татвар Bahodana, Soha. Soha, Soha. Umarabaza, Умара бацаа Nada, нааде Pazadada, базар татвар Bashodana, Башудана. Soha, Soha. Рада балингийн явшиг. Okay, then this time you think about this the Manjushri, the representative is the Torma, and then upper everywhere on the Torma, and is all the lineage holders, the masters. За ингээд манжуушийн төлөөлөл болгож энэ балингаар deities, Buddhas, Patiyakas, одоо энэ манжуушийн одоо бүх дамжлагын багш нарын эцэстдийг хүрч байна гэж бодорой. Одоо ингээд бурхан багш хүртэл тэр тасалдаагүй дамжлагын өгнөж тэр дамжлагын явшгийг эцэстдийг нэгээр хүрч байна гэж бодорой.
Датага керанам Энэ жившоршана байсан бол одоо манжуушийн төлөөлөл. янам бати жиявда чани торма шеворжала шочиту самжиде жигпи савадан жиде бадан жи пардана лама дамба нам жившан лавжу санжи дам шанчбасан хвадам Shenlavaju, Yadamakin Kuragi, Latona, Shenlavaju, Pawon Kamo, Nanjurama, Nanji, Shenlavaju, Jafarana, Jafuraya, Yaki Sankhir Kason to good, Mazaba Genji, Shinjilo, Dorjil, Homa, Namji, Shenan, Sansam Jin, Garkina, Varchidata. Yejwadan, thinking at Sedan, Sonamadan, Jura, Pansam, Sawata. Yang ji ba dang qiu dang tan mong ngu zhe ma lu ba nye de xin ji lao de shu ji su wa de bin jia hu re ye hi sen hua ji de qian rang nam qiu ru shu ni qian rang dang er me de jia wa ma ra ba da na ma This one is okay now. Now you can say all all the enlightened beings get rid of all your temporary problems and ultimate problems. Get rid of means it doesn't mean you don't have to do anything. Таны одоо төр зүрийн болон төлөвийн бүхий одоо хэлцгийг ариуллаа гэж. Finally, Manjushri dissolve into yourself and become inseparable with yourself. Шингэн орч танаас салшгүй боллоо гэж төрсөлсөн шүү. Ара, баца, нагд, за, вам, хо, захун вам хо, вам хо гэж хэлэхдээ зэрэг танаас салшгүй нэгэн боллоо гэж бодоорой. Now ahum arapata nad kayasad vakasad sadasad hum sarvasad sarvasiti hum Okay, now we done. So now you just confirm in you are on it. ингээд манжуушийн авшигуугаар төгсөж та одоо ингээд өөрийгөө үнэхээр авшигыг авлаа гэд төгсөлийн талархлын одоо So you offering mandala Ага манжуушийн авшиг үүгээр төгсөж ин одоо би талархлын мандал үлдэн. Ом базар бумия хом алтан өнгөт ариун шорон суурьтай. Ом базар кия хом The universe is encircled by a great iron fence and is the center of Mount Meru, the king of mountains. To the east is Lukpakko, to the south is Zambali, to the north is Dramini, and to the west is Balamchud. The sun, moon, Rahu, and Kalagni, all things pleasing and prosperous within the world of humans and gods.
complete and lacking эдвайлгийг nothing. эрхмийн дээд All язгуур this wealth I дамжлагын offer ламнар with great ядан бурхад devotion байд to my сатва шарав immaculate радига root and бууднаар lineage ханд lamas, дагин сигэ and to the бүхний харагч билгийн mandala of мэлмитэн Yidams, номын Buddhas, сахус нуудаар Bodhisattvas, бишингүүгээр Pratyakas, өргөмө Shravakas, давгайнах Dakinis, and үбэр all амтны seeing тустарын Dharma хүрэлтний protectors. мандлыг аван сойр In particular, I авснаар make намайг offerings to the адилхан brilliance of сойрхоо the sacred Lama, Сүрчгийн the үнэрсэл glorious сүмбэрхүүл and газар supreme шараатай guide, түүний гол requesting the сүмбэрүүд дөрвөн profound тэрхийг нар advice of your сараа liberating хүрээлүүлсэн бүх instructions. бурхтын орныг Out of хамаг амтны compassion, таалал accept this зориулан mandala for өргөмө the sake of all beings, and having accepted this offering, please bless me. Guru Yadam Ratna Mandala Kangler Yadaya Hami. Tawni samde Domi Sam Dartanda Chilabdana Barlagana Chidil Homer Zonwadang Chahijang Chatasur Tawni samde Dartanda Chilabdana Barlagana Chidil Homer Zonwadang Chahijang Chatasur. 자두소 Okay, so done. Would you like to go to toilet break? Do you want to take a few minute break for water and these Yeah, maybe 10 minutes. 10 minutes and then we start the Chinrashi. Okay, I have a little prepared and 10 За minutes. да 10 минут do that. гэртээ бид завсарлага аваад Generous-ийн авшиг үргэлжилнэ. 10 минут завсарлага авнаа. За тэр хооронд багш өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй. No need.